আমি লেকমি ফাউণ্ডেশ্যনটো খান্দি এইটো বস্তু আৰম্ভ কৰোঁ আৰু নেকি नले ये है ना हमारे पास जब नहीं लेने का रेबा टोमेटो निकलो हम एक टू यूज और बालक में बाय तो अभी हम कुछ लगाएंगे আৰু এইটো লগাম মই এইটোৰ নাম হৈছে ফেশ্বন মেকআপ কিট এইটোৰ নাম হৈছে ফেশ্বন মেকআপ কিট আৰু এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ এইটো তো ঝাৰুকেইডাল উলিয়াই লওঁ মোৰ আপোনালোকেতো জানেই মই ঝাৰুহে यूज़ करूँ ब्रश नकरूँ और ये है तो यहाँ पर थोड़ा मुझे फाउंडेशन लगाना है थोड़ी सी ओके तो क्या लगाएंगे हाँ ब्लू लगाएंगे খুব যেন দেখা নহ'লে হৈছে কোনো নাহিবি দেই মোৰ ঝাৰুকেইডাল লিখি কিন্তু फाइनली मैं इतनी मेकअप हो गई ऊपर लगी स्टिक तो लगाई दियो कोने मोर फुल बुझिबा भिडियो तो केने होइसे कमेन्ट बक्सत जनाबा अनि मेकअप तो फर्स्ट टाइम करছে Jadi guys, video to, sorry, makeup to, karena si Kubi.
এইটো तो गाइस ये जो हेयर स्टाइल है ना इसे करना होगा आप, तो आप लोग देखते जाओ। तो गाइस फाइनली मैं ये जो आले लो आहा सॉरी पिंधि आहिलो पिंधि माने আৰু কি নিউ পাটে আলি লৈছোঁ আৰু যেহেতু আৰু মই ষ্টাইলিছ নহয় সৰি ষ্টাইল নাজানো সেইকাৰণে এযোৰ কেনেকৈ আলি লৈছোঁ স্পৰ্টিংটোৰ ওপৰতে তো কেনে লাগিছে ক'ব আৰু মই হেয়াৰ ষ্টাইল নাজানো সেইকাৰণে মই এনেকৈ মেলি লৈছোঁ চুলিকেইডাল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু বাই বাই দিছোঁ এতিয়া আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত লগ পাম।